Hello, hello barattoonni keenya kan bakka hunda jirtan akkam bultan, akkam ooltan, akkam waaritanii, akkam jirtu. Our students all over the world, good morning, good afternoon, good evening, and I hope all of you are fine. በዓለም ላይ ያላችሁ የአፋን ኦሮሞ ተማሪዎቻችን እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኛ ደህና ነን። Barnoonni keenya irraa jechoota garraamii afaan Oromoo catchy unforgettable afaan Oromoo words የማይረሱ የአፋን ኦሮሞ ቃላትን ነው የምናየው። So what is the objective? ካየወን barnoota kana the objective of this lesson are to show how verbs formed from noun, to use those nouns and verbs in communication, to show the sample verbs ending in chu sound, and to show how easy it is to catch such words. ስለዚህ የዚህ ትምህርት ዓላማ ምንድን ነው? የማይረሱ ቃላቶች እንዴት እንደሚመሰረቱ እንዴት እንደምንጠቀማቸው መለየት ነው። egaa kaayyoon barnoota kana jechoota inni irraanfatame jechoonni garraamii ta'an kun isaan kam akka ta'an akkamitti akka fayyadaman faayidaarra oolan ibsuu ta'a jechuudha. Fakkeenya maqaa fi xumurtuun examples of noun and verbs tapha jedha. Tapha is a play ጨዋታ ማለት ነው። hojii a work ስራ ማለት ነው። nyaata food ነው ምግብ ማለት ነው። kadhannaa a pray gaaffii question. So these are noun, right? Noun. So when we make these verbs እነዚህን ስሞች ወደ ግስ እንዲሄዱ የምናደርገው ቤት ነው። ታባ ብሎ ታባቹ፣ ሆጂ ብሎ ሆጀቹ፣ ኛታ ብሎ ኛቹ፣ ከደና ብሎ ከዳቹ፣ ጋፊ ብሎ ጋፈቹ ይሆናል እንጂ ወናፍ ከስም ወደ ቨርብ ወደ ግስ በቀላሉ የሚሄዱ ናቸው ቹም በመጨመር ብቻ ነው። So the first thing this one መጀመሪያ በዚህ ፎርም መኖራቸውን እንድንገነዘብ ነው። ታባ ኛታ ከደና ጋፊ ሆጂ these are now ጨዋታ ስራ ምግብ ጸሎት ጥያቄ ምን ግን ቹ ብቻ በመጨመር we are going to make them what ግስ እናደርጋለን። we are going to make them verbs ታባቹ ሆጀቹ ኛቹ ከዳቹ ጋፋቹ etc. So look at this one now. Taba means work, play. Tabachu is what? Playing. Kada is what? Pray. Kadachu is praying. Gafi is what? Question. Gafachu is questioning. Bitu is what? Purchase or buy. Bitachu, purchasing. Filanno is what? Election. Filachu, electing. Nyata is food. Nyachu is eating. So by using this structure we can change some nouns into verbs. All right, and let's see how we can use እነዚህን ቃላቶች ከስም ወደ ግስ በቀላሉ ቹም በመጨመር እንቀይራቸዋለን ማለት ነው። jechoota maqaa fi xumura yookiin xumurtuu ta'uun tajaajila. Words serving as noun and verbs in minor form changes. Gaafii gaafachuu for example gaafii gaafachuu ጥያቄ መጠየቅ ለማለት gaafii gaafachuu ነው. questioning a question, asking a question like that. gaafii gaafachuu. So you know gaafii is question, gaafachuu is questioning. gaafii gaafachuu, haasaa haasa'uu, hojii hojjechuu, dubbii dubbachuu, deebii deebisuu. gaafii gaafachuu ጥያቄ መጠየቅ ነው። haasaa haasa'uu ማለት ንግግር ማድረግ talking a talk or speaking a speech. ሆጂ ሆጀቹ ስራ መስራት፣ ዱቢ ዱበቹ ወሬ ማውራት፣ ዴቢ ዴቢሱ መልስ መስጠት answering a question, speaking a speech. So without forming, making any other changes, we can easily use gaafii and make gaafachu, haasaa and then haasa'u, hojii then hojjechu,
dubbii then dubbachuu, deebii then deebisuu. It's easy to change from noun to verb and use them together also for communication, so they can make a phrase. Very important phrase. Barumsa barachuu, ትምህርት መማር, learning a lesson. nyaata nyaachuu, ምግብ መብላት. kadhachuu, praying a prayer, ጸሎት ማድረግ. ሶማ ሶሙ, fasting a fast. marii mari'achuu, discussing a discussion. mala malachuu, designing a method. So from the nouns, barumsa is a lesson, nyaata is food, kada is pray, soma is fasting. So mari is discussion, mala is a method. So from these nouns we easily form verbs. Right? Marga, magarsu, planting a plant. Raga, ragasisu, confirming an evidence, witness. qonna qotachuu, እርሻ ማረስ. ቋና ቋችሁ, studying study. ቋና study ጥናት ማጥናት ለፈተና ስናጠና ማለት ነው። ቆረኖ ቆረችው, conducting research. ፊለኖ ፊለችው, electing an election. So knowing the first one, መርግ ማለት ሳር ነው፣ ሳር ማብቀል። ራጋ means መረጃ ነው፣ መረጃ በመረጃ እንድራገጥ ማድረግ፣ ረጋሲሱ። ቆና means እርሻ ነው፣ እርሻ ማረስ። ቋና ጥናት ማጥናት፣ ምርምር መመርመር ወይ ማድረግ፣ ምርጫ መምረጥ የሚሉትን ነው። So the verbs go together, all right? Here also ተባ ተባችሁ, playing a play, ጨዋታ መጫወት። ፋሩ ፋርፈችሁ, chanting a chant or singing a spiritual song. uffata uffachu, ልብስ መልበስ። ሶረታ ሶረችሁ, eating a meal. ሶረታና ኛታ ተመሳሳይ ነው። ሶረታ ሶረችሁ፣ ኛታ ኛችሁ፣ ኛታ እንደ ሶረታ ምግብ ማለት ነው። አራ አርፈችሁ፣ ስሞኪንግ ስሞክ። ቤት ውስጥ ገጠር ለምሳሌ ያው ክረምት የሚጨስ ነገር የግድ ይላል ማለት ነው። ቤቱ ካልጨሰ አይሞቅም እና አራ አርፈችሁ ሙቀት ያመጣል። መብራት የለም ምን የለም። ሶ አራ አርፈችሁ means ጭስ ማጨስ፣ ቤቱን እንዲሞቅ ጭስ አጨሱ ይባላል። baay'ee galatooma egaa bilisaan maamila chaanaalii kanaa ta'a. Is free to subscribe በማድረግ እንድትረዱኝ አመሰግናለሁ። I thank you very much. baay'ee galatooma. horaa bulaa.